ubu nyine itakigora cyane. Buriya kenshi tuza turwana no kugira ngo abantu bumve vuba cyangwa se bumve bitonze, kandi rimwe na rimwe ibikorwa byiwe uri kuvugira afite imbaraga zo kubumvisa wanamaze no kubivuga, agira imbaraga zo kubyumvisa abantu warangije wagiye. Twakire ngo amina. Bwana sifiwe cyane. Ndavuga nkuganira kandi ndavuga umwanya muremure cyane ariko kandi mugufi bingana nuko ibyifuzo mfite nuko nshaka kuvuga, novuga amasaha 10 agashira. Bituma ni muremure ariko ni mugufi kuzo ndiko ntekereza muri jewe. Twakire ngo amina. Bwana sifiwe. Reka dusome ijambo ry'Imana nitumara tuze kuganira. Turakoresha umwanya baduhaye cyangwa ndi tugeze, ariko kandi Imana iraza kudufasha kugira ngo twese tuzumve kimwe. Christian adufashe gusoma igitabo cya Luka 19 murongo wa mbere, asome ageze ku 9. Luka 19 murongo wa mbere ushika ku 9. Turasoma ahantu hatatu ariko turaza kuvuga umwanya Imana iduheza. Soma mu izina rya Yesu. Izuko bwanditswe na Luka ibice byaho 19 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo w'9. Haravuze ngo Yesu agera i Yeriko. Yego. Arahanyura. Nuko hari umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Yego. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka aje imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yaragiye kunyuraho. Yesu ageze arararama aramubwira ati, yego, Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurari wawe. Nuko yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanje ndawuha abakene. Nuko kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati, muri iyi nzu kuko nawe ari umwana wa Aburahamu. Amen. Amen. Yohana ubutumwa ibice 4 murongo wa 7. Yusoma agace gatoya turaza kuvuga handi ugeze nko ku 10 cyangwa 12 kuko hari ariko sinshaka kubasoma hose. Yohana 4 umurongo wa 7 gushitsa ku 12. Yego. Aravuze ngo umusamariyakazi voma. Nuko aramubwira ati, pa utuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Nuko umusamariyakazi aramusubiza ati, ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute? Icyatumye abaza cyo nuko abayuda banenaga abasamariya. nuko Yesu aramusubiza ati, yaba waruzi impano y'Imana nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati, databuja ko udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire, nuko none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Murongo wa 12. yego, Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? rangiriza muri Marko 2 murongo wa 1 gusa ku wa 5 nitumara tuze kuganira rero. Marko igice cya 2 murongo wa 1 gusa ku wa 5.
yego. nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu, benshi bateraniraho buzura inzu, barenga no mu muryango. nuko ababwira ijambo ry'Imana. haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye. basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho ari, bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswemo ico kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanje, ibyaha byawe urabibabariwe. Amen. Amen. Tuze kushana rero gusoma mube mukuretse, tuze kuganira ijambo ry'Imana. Twakire cyane ngo amina. Abantu ntibari hano, tugaruke. Bwana Yesu asifiwe. Turashima Imana ku bintu bitatu. Imana ishimwe yaduhaye umugoroba mwiza wo kunezerwa. Imana ihabwa icubahiro. Cya kabiri, ndashimira bihanganye kugeza n'amasaha kugira ngo dufatikanye kuganira ibi byiza. Bibiri ijambo ry'Imana zarivuga ngo n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Twakire cyane ngo amina. Mwagize neza rero kwihangana. Imana ibaheze umugisha. Cya gatatu, ndashimira ubuyobozi bw'itorero bwadutekereje. Hari ijambo mvuga ubutumwa wa mbere yavuze abantu bangana gutya kugira ngo baguselektionemo, ntabwo ari tombora. Aya si kujya bari ko bazakina ikarite zitombora ngo iyo wubuye. Oya, Imana ibifite ishaka kugira ngo igucishemo, kandi buriya iki ngiki yancishijemo nta wundi yari kugicishamo usibye jewe gusa. Uwo ni umwihariko w'Imana, igira inzira ibihumbi kandi zose izifitiye uburyo bwo kubasha kuzisohoza. Cyo gituma ibikorwa mu itorero byose ni byiza iyo ukuyemo kimwe mu itorero haba hari akabura. Cyo gituma umuntu atagomba gufashwa n'ikintu kimwe. Umwe afashwa n'igisirimba, undi agafashwa n'amasengesho. Bijya byose ni bije. Dizeza akunda kubivuga, ni bije iba yateguwe uwo munsi. Imana rero ikabona ko ari ngombwa kubicisha muri jewe. Ibi ngibi nabyo ugomba kuzakira. Mwakoze neza kudutekereza. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha mwinshi. Twakire cyane ngo amina. Bwana Yesu asifiwe. Umuntu wese agira message Imana izimuganiriza yaje kubwiriza. Jenzi yuko akenshi ntahareruya zikunze kubamo. Sinzi impamvu, nawe ufite yindi ziguheza. Kuko ibiza binzamo n'iyindi sibyo bikunda kukuzamo, ariko byose ni ubutumwa bwiza bw'Imana. Twakire cyane ngo amina. Twakire cyane. Bwana asifiwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana umwanya munini kuko nabivuze, ariko ibyo tuza kuganira ndizera ko umuntu wese atwara mwakiwe. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka. Muza mutandukanya, hari ibyo Yesu yavuze n'ibyo yakoze n'imigani yaciye, kandi ibyo byose abantu benshi bazabyitiranya. Ibyo yakoze si imigani, ni ukuri kw'ibyabayeho. Aya si amakuru wowe editinga, tubona gerageza kuyasanisha ngo bikunde. Ni ukuri kuba kwarabayeho, ntabwo ari inkuru. Ni ibyabaye, ni evenema yatambutse. Niyo mpamvu rero iyo tuvuga ibi ngibi tuza tuvuga uko bimeze, uko byanditse. Buriya isi ya none igowe n'ikintu kimwe, nico tugiye twahaye umutwe wahangaha. Havuga ngo kuraho impamvu zatuma utabona Yesu. Kuraho impamvu zatuma utabona nde? Yesu. Bano banditse bari mu kwandika udutabo. Joyce Meyer yaranditse aravuga ngo abantu bafite ngo uduhandbag, bafite udupfuko tw'urwitwazo, uduhago tumeze nk'indabaga, turuze mu inzitwazo nyinshi, kandi izo nzitwazo zose nizibimirira kutabasha gukorera Imana.
kuraho impamvu ituma utabona Yesu. Nimwumva ayo makuru yabayeho. Yesu ngo umunsi umwe ariko agenda agera ahantu ngo ni Yeriko hari ko bazakayo. Uzakayo ndamutindaho cyane kuko hari ibintu nzamwigiraho. Zakayo amenya amakuru kwa Yesu ariko agenda aciye ariko akora ibintu bitangaje bigera kuri 4 kandi bigoye cyane. Yari afite imbogamizi zotuma areka Yesu agatambuka. Yaje kuba nkawe wewe munyamurenge no mu Rwanda no mu Rundi, icyo tuza twita ikinyabifura rimwe na rimwe gipfuye. Ngo umutima w'umuhamiriza ko agomba kureba Yesu ukwasa. Absemezanya n'umutima wiwe aravuga ngo Yesu no munsi kesaswa. Imvura igwe, izuba rive, hari kibazo runaka gikomeye, ndareba Yesu mu maso ntandengana. Kandi sinzamenya neza, ubushakashatsi ndacabukomeje, ashobora kuba tarazi neza cortege izijana na Yesu kwingana. Ko nubisoma neza urabona bisa n'izamutunguye kubona itsinda ry'abantu benshi bakurikiye Yesu. Twakire cyane ngo amina. Muraza kumva ta haleluya zirimo, muraza kumva uburyo duteye twebwe. Ya Yesu ageze Yeriko ngo azakabona abantu benshi bamukurikiye. Mureke mbabwire ibintu byari bikomeye byari imbogamizi. Icyambere ngo Zakayo yari mugufi. Yesu yajanaga n'abantu barebare n'abandi bagufi, ingeri zose uko zingana. Uko abantu bataresha mu ikanisa bose niko Yesu yajanaga nabo. Abagabo barebare basumba ba naka ntavuze mu mazina, abandi bagufi baresha kanje, abandi bagufi kuri jewe baresha n'abandi niko mbona imbere yanje. Bose bakaza bajana na Yesu. Kandi birashoboka ko igihe kirekira abantu bajanye na Yesu bakeya nibo bamubonaga bahagurutse, kaba bicaye bose ahagaze. Hari abatarashoboraga kumubona pe, bamukurikiraga mu kivunge bakagenda gusavuza induru ngo hosana ariko ntibamubona. Zari ingeri zitandukanye zize kukunguko. Umva rero exam ikomeye sare nuko ari online inza nkunda kano kantu kaza kamvuna kuko nakunda ngo mvuge ariko iyo ugakuyeho ntibaza bumva. Nimwumva aya makuru rero, ikibazo kiba kirabaye ngo pa icyambere yari mugufi bikabije, atokishe amaso kuri ba bantu bagenda imbere n'inyuma Yesu ngo amurangize. Icya kabiri nimwumve kano kantu kadakantera ubwoba, hari iwabo yari ko abikorera kure no mu rugo. Kiza kitugora kenshi mu buzima dukora ibintu hanze y'iwacu kuko iwacu turazwe pe. Umuntu wuzuzwa mu nzu akerekwa agahanura Imana ikavuga ari kumwe n'umugore tiyo tinya mu ikanisa, ariko hanze hano naburagara. Iyo ugeze hari ahijya mu cyaro, bamwe nabavuga butumwa bakomeye barya rwashorizwa amabuye, abandi nabahanuzi bakomeye ariko batazwi mu ngo, tazwi mu ikanisa iwabo nayo makuru azabaho. Zakayo yarazwi hehe? Iwabo. Akora imibari abona Yesu kera yatambutse. Nimwumve aya makuru. Kubisa fraction ya mbere ndi mugufi, cya kabiri ndi iwacu muhana. Mutima uramubwira ngo ariko ico wagambiriye ugomba kwigeraho. Atitaye ko cubahiro nimundebe mureka abana. Nimundebe mureka abana bari bariko batora uducupa mu bihorere. Tushane cyane. Twakire ngo amina. Abantu ko tariko bakire twakire ngo amina. Akora infraction abona Yesu kera yatambutse kuko ntiyari afite guhagarara, yari akomeje urugendo. Imbara ikubite aravuga ngo Yesu yora kuncika. Impamvu sinkiyitayeho, sinkiyitaye kuko ni mugufi, sinkiyitaye kuko ndi iwacu. Ngiye gukora ikintu ico baza bita gasha. Nirukanka imbere y'abakazana n'abahungu banje, n'imbere y'abaturage nyoboye, titaye kuko ndi umuyobozi. Dama niruka
ndukire hejuru y'igiti cy'umuvumu. Yama yirukanga yurira igiti. Nimwumva amakuru atangaje ahari. Yesu ni igitangaza. Kuri ibyo twikora no kwikomeza, Yesu atuzi turi iwacu, atuzi turi no hanze y'iwacu, atuzi turi mu ngo, atuzi turi hanze yaho. Yesu atuzi ibyo twikora byose ni kugifanya, aratuzi dusinziriye turi twenyine. Kandi imirimo ya Ejide ni ya Ejide personnel, tiyo yatribuye ku wundi muntu n'uyu. Nimwumva amakuru azantangaza rero, twakire cyane ngo amina. Bwana Yesu asifiwe. Nimwumva amakuru yaba yirukanka yurira igiti. Yesu araza kuko arazi yuko uwo muntu yagize igitekerezo cyo kumureba. Washike munsi ya ca giti ntiyari yamurangije ko yacuriye. Usibye ko Yesu agira network, habe nubwo woja mu kuzimu. Ufite gusambisiyo yo kumubona, ubu uri connecte nawe, wowe ntibimusaba umwanya munini. Habe nubwo cyo gituma ndora ikibazo tugira twebwe, dukunda ngo rimwe na rimwe dukora ibintu abantu babyumve. Yesu kuriya ni uzawumva ibintu mbere y'abandi, kandi yakumvise tazayita kuri masse y'abantu. Ni nawo mu ruho dufite ubu ngubu. Kore banyumve, sirimbe hano bamenye ko nakora kino kintu bandi. Twakira cyane ngo amina. Umva amakuru. Yesu ashika amubwira ngo Zakayo, ururuka, uyu munsi ndataha iwawe. Mureke mbabwire ibintu bikomeye nize kuri Zakayo. Umuntu imbere y'abayoboye, umuntu imbere y'abo basiranye, umuntu imbere y'abo yarenganyije, kwemera gufata initiative yo gutera intambwe kiyo ngiyo ugashaka Yesu, ni intambara ikomeye ibera mu mitima y'abagabo bake bamaze kudesida gushaka Yesu. Apana si bose, n'abagabo b'abanyamwuka bazakora ibyo ngibyo. Kimugira ngo Zakayo yakoze akantu kari simple. Muzititira yari afite mwayisomye mwumvise. Yari umukoresha w'ikoro kandi yari umukire muri ako gace. Impamvu nyinshi dufite twebwe hano mu makanisa ngo bamvuze bagize gutya, inshiwe ntibaza banyumva. Kimbabaza cyane. Murumva ko kantu. Jewe tibazamenya aho naturuse, tibazamenya titre vite, tibazamenya ico nize. Tiba gute uzuwaje gushaka. Ariko rata tiwa pasteur w'umuryango ngo umuvuga butumwa wahagurukijwe na bene wabo, ngureke kujana ibyubahiro nigiguye gushaka Yesu. Bintu mwarubanda impamvu ntoya ngoje ngo kino kiyume ngo kimaze kungera hantu. Waje gushaka ndi ninde wagwagurukije mu nzu uja kureba. Ababwiye ngo haleluya. Igituma haleluya irimo nuko Zakayo ndabizi kuko yari afite bene wabo, kandi n'ukuri batamukekeraga ico kintu. Oya bari bavyiteguye. Cyo gituma nimwumvikiza gitangaza. Iyo abantu batakwiteguriye kuko uzushaka Yesu. Umunsi umwe twarabyinye turabyina twari turi kumwe n'umugabo mukuru. Mwene se wabo twicarira avuga ngo eme gito ngo zamera k'ikimasa cavunikiye mu nyana. Gusa ubuntu byo bizemubangamira. None nsenge kazabona karaka maha wawe ndiri kuvuga ameze nka kurya kwa buji. Afite ibishashi. Menye impamvu zabyo. Icyaguhagurukije kizagipushinga gukora imirimo abandi batoshobora. Kizagituma utera intambwe ukagana aho wakagombye kugana, utitaye kuri environment, utitaye kuba gukikije n'abandi. Ngo ariko jewe ngo umurimo w'abamama ngo ngeze ahangaha, ariko yeme nukuruza ukorera undi muntu ishubahiro ntiwareka ukijana. Yesu azakorana n'uwaciye bugufi.
cyuka gatira Yesu gasa umunyamurenge haravuka muri bene wacu utwitwazo tugira turi simple cyane onjewe ngo ayiwe ngo nogira icanje kiyumbe ngo no muririnze ku giti cyane bukagira none n'umwuka wabaye ngo basigaye batampeza ngo mikrofone abantu batarahaguruka nkabaza kayo bagira ingingimira bagira udufashi utwitwazo dutoye ngo nyanaka ngo azashikira uhane ngo akandeba nabi yememe niki cyabaye gituma umurimo kandi gitangaza twafasha amakanisa yes kwisi ngamwira ngo dukimbirana tuba mu makanisa n'utwiki ngo bamvuze jewe nti bazakora iki ngiki niki yememe mwabantu b'Imana urwitwazo rutuma ureka kureba Yesu mu maso urutoya muzikiza kibitera nuko ntakira duhaguruka mu mitima ngo twumve ubukene bwo kubasha kureba Yesu mu maso icyo kiza kidutera nibwo pagani tugira kandi gitangaza umuntu akagira ngo none muzikiza dusinda kiza gituma tureba Yesu suko udasambana sino kwiba sino kutaroga ariko shaka indi cyose kiza kuremerera kigatuma wa munsi udahura na Yesu shaka indi nishaka kizokubuza kugera imbere y'Imana cyo gituma Yesu yabivuze neza aravuga ngo muzotangara bizabagwa gitumo abasambanyi n'abarosi n'abakoresha bikoro batanze mu bwami bw'Imana mw'abafarisayo bameze nk'imva zisize inyuma ntasoni muri basunkoreho nemetushpa tunkoreho kandi utwo ngutwo nitwo duhagurutse mu bayumbi ko duhagurutse mu bagabo bamwe bataye umwuka w'Imana nitwo jewe nyanaka sinza mpabwa yememe nisha utudukimbirane twose dufite anga mu makanisi wacu tuva ku tujambo dutoya kandi kiza kintangaza umwuka w'Imana yataragera mu muntu icubahiro kimutanga imbere kuruta kubasha kumenya kuko Yesu amurusha icubahiro yeme Zakayo yari yubashwe muri karagace yari umugabo ufite bitagenda muri karagace imbogamizi y'ubugufi ntiyabimuterera imbogamizi yo kubi wabo mu muhana ahantu niho hantangaje cyane ariko uzi gukorera ibintu iwanyu bakuze kandi gitangaza byinshi abantu bazi ku bantu sibyo ariko hari mu bari bakurikiye Yesu harimo abagabo yari yaratse ibiturire n'ibindi abari ibintu apana bijyaza ngo runaka ngo bazamukeka kiro bari bafite preve bamwe bakigira za gitansi yabahaye zitarizo bakizijana mu mifuko none uko muzamugira amakimbirane umuntu atanazi n'iyundi yaraye niyo yiriwe ngo runaka bamuvuze bari bafite preve inyandiko zisinyijeho za Zakayo ejo bundi yarandenganyije nubwo gagize gucya ariko ndabizi kuko yanciye umusoro munini akubaka inzu z'iko nukura ari faranga zawe yatwaye ariko gukorera umurimo ngo imbere y'abantu kandi ganti yari igifu yari umugabo wize uzamubwira ngo ushogiye hari hateje imbere ntambara dufite mu matorero ntambara dufite mu miryango ntambara dufite nguru runaka kiza kintangaza benshi izo zubahiro zarabafashe bituma batabasha kubona Yesu aratambuka arabarengana uri mu kubona umuntu ukabona ibyo ariko akora ukabona arasa naho ari kuyihisha kubera impamvu z'ibyo bamuziho imbogamizi yindi Zakayo yari afite cyane iruta izindi kuruta nuko guhura n'uwo mugabo yaragiye kureba amaso byari bisaba kwimena inda nimwumva bakuru mw'abantu Yesu aragoye biza bisaba kwimena inda iyo uhuye na Yesu ukamubwira 4 verite utamuhishe ibyo abandi kandi ukabivugira muri maso
Yesu ntiyari ko atandukana n'abantu, ntiyanagiye kuganira na Zakayo ngo abwire abantu ngo nimwigireyo, bari bahari. Yesu ashike kuko azashikaga kubita umutima w'umuntu, cyo gituma ubunyine no kwirega umuntu azayirega mu marenga, akama forginga agasystematiza icyaha, akagisiga utuvuta ngo kibe soft kugira ngo abantu oya. Guhura na Yesu byari bisaba ngo uwo muntu yimene inda. Mureke mbabwire amakuru yabayeho atangaje. Yesu amaze kumubwira ngo amanuka tugende iwawe, ngo abantu barifungira. Abantu barifungira mitima, ngo baravuga ngo siki niki kibaye. Uyu muntu yame yamugira ikibazo kimwe, nukuri kw'Imana mugira ikibazo. Aza yita umuhanuzi uko nta fishe abonye y'uyu muntu. Nta kanta abonye kuri uyu muntu. Ko bene Adamu basabamera uko Ejide wa kera muri 93 iyo nyiri gukora bazavuga ngo ariko uyu Yesu ariko akorera koko uko basenga ntibazamenya kuko yakoze ikingiki. Yesu muzishamuzanye nabo ni gitangaza iyo nkuru nari ngiye kuyigeraho. Nicyo kintu gikomeye kibaho. Yesu ariko namukunda. Yesu utameze nk'abanyamurenge, utazurebera ejo hawe hahise, azakorera muri preza. Cyo gituma igitangaza gikomeye birasaba gusa kumenya intego yo guhagurukije mu rugo, yo kuja kumusanga, yo kuja kumureba. Zakayo ngo abantu barifungira, twakire ngo amina, barifungira baravuga ngo ayiwe, ariko uyu mugabo tudukurikira rimwe na rimwe azakora udusha, arimo kutuzabuza. No kwa Ejide urambabara niwe ndi kumutanga urugero, uri mukuru wanje wowe ndagushoboye. No kwa Ejide Yesu yahataje, no kwa Mukiri amafuti yiwe A B C D E F kugeza kuri Z ni wiwe. Yesu cyo mukundira uzabifungira mutima akamaso makuwa havuze kaho wabivuze nakano, kuko umutima wawe imbere ya Yesu uzuvuga kurusha rino jwi ndi ko mvuga. Dayere ni wazayumva cyane kurusha kano gasanzwe. Amakosa uzakora guhisha Yesu ugatekereza mutima nuguhisha ku musozi iruhande rw'inzira kareguza. Twakire ngo amena, nimwumve abantu bifungire ngo bifungira mitima. Yesu utameze nk'abantu. Yesu uzumenya yama yumva babantu izore kuvuga, yama abitera umugongo, yama agenda no kwa Zakayo ntiyamubaje amakuru. Ayaye yarashitse akubitega hodi. Zakayo yamavuga ngo bano bantu bari hano n'abantu bimuhira nabiyereko, mureke mbabwira amakuru. Kandi amakuru mbabwira na makuru yaje personnel niyizi hwamwe. Umuntu wahuye na Yesu turimo gupfa n'abantu ikintu kimwe. Ibyaha buriya byinshi bizodutsinda. Umva mwana wa dankubwira amakuru, ibyaha bizodutsinda si ibyo abantu batuziho. Ibyo abantu batuziho twobirwanya tukazobitsinda, ariko intambara dufite ikomeye no kurwana n'ibyaha byo mitima barya bataza abandi wewe nyine. Kandi biriya nibyo bizomarisha benshi muri twebwe. Mukecuru umwe wacu mugaruseho aza mbere isomo, yari umuyumbe bukeye agenda ku nyanja y'umunyu. Ashike umunsi wa mbere turi mu giterane turabyina nawe, turabyina tururuka nta wamweretswe. None ashike hanze abwira umwe muri bagenzi banje ngo ndokotse. Uyu munsi baye mwiza ubwo Yesu atabitunza agatoki ndaco bibuze. Ndaco bibuze. Ariko uzamubwira ngo Yesu azahishwa kuva bayeho akisanga ari Yesu. Birizi vuga ngo umuntu azagaragara habe n'agashishi kari mu mwijima, izikabona kakujya izibona abantu nkabatwikuye nkabambaye ubusa.
ibyaha byinshi bizotuma abantu batabona Yesu, ni bya bindi batazi kuri mukire. Ibyo banzeho njewe hano ni byinshi, ariko no byihanuka gumukandebera muri ibyo kandi nkomeje kujana na Yesu, tukama duterana intambwe neza. Ariko bya bindi byakishire birya, bya bindi n'umugore wanje atazi birya, zambiza koza kisirisiri ni sumu sana kuliko ukimwi, usipotubu ache haraka, pole pole vitakumaliza. Zambi zako za kisirisiri ni sumu sana kuliko ukimwi, usipotubu ache haraka, pole pole zitakumaliza. Zambi zako za kisirisiri. Dore mbabwire, Yesu ntazi ibyo abantu bavuze, bishobora kuba ari ukuri cyangwa ari ikinyoma. Yesu azimukire wenyine mu gace adatuyemo, iriya kuri iriya mihonongo. Cyo gitumiza tuzapfa byinshi, si bigana mu bwami bw'Imana, ni inyungu zo kugira ngo tumenyekane, dukomere, twigaragaze. Kwa mnamubwira ngo twadupfa bino zo kuri rutari n'ubuyobozi n'izindi takataka zirana mu ikanisa kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Ninde wabeshe ngo jewe ngo yaye ngo ibiki ngo runaka ngo za yewe biriya byose nizo kugira ngo mukire w'ikinyamubiri urya wa wundi wa kamere agaragare, mukire w'umwuka asagira amahane, habe nubwo yoceceka riri inyuma zaguma kavibura imbere y'Imana. Kuko mukire w'imbere azayemera kurira umuvumo imbere y'abaturage kandi akomeye, azayemera kurira umuvumo imbere y'abana nubwo bamuzi w'amafuti, ariko kugira ngo bashe kugera kuri Yesu Kristo. Bene ngo ntiwe mubwiriza kwihana n'ubuzima bumeze ka kurya kw'ibiryo bya buri munsi. Mukire uri igiti kandi akacurira iwabo bamuzi. Wangu tiwa muhudumiya ngo ndebe nimba umwuka w'Imana mufata akihana. Ayaye kwihana n'ubuzima azarya bwa buri munsi. Uko inzara itaze guteguziza gusa, ikagusanga amateraniro, ikagusanga muhanda, ikagusanga muri garage, inzara zikurya ititaye kuri environment yahuri. Ni system Imana yubatse, niko n'ubuzima bw'umuntu wuri igiti yirengagije byabzubahiro byose byabindi. Sinza mbabwira ko umuntu yigeze kumbwira ahantu uzoje mu ikanisa, arazaranye interesa arambwira ngo uzaze mu ikanisa ryacu, nawe gatsagupasha we tuvuye kuri theology. Senga Imana irambwira ngo ni ikibina c'abagorora. Namambwira abayumbe ati uramenye uko benshi hano muri Bitonde ndabivuga, benshi n'abafana b'abana. Iyo abantu bakiri baza kabe batarurira ibiti n'abafana b'abandi, kandi amafuta ukanyweraho amazi, amafuta ukayabona eji ukayabona, wamara ugafana pastor kubera kuko ari mu byara wawe ari umusita. Muba mubiki izaka utarurira igitagira ngingimira agira udupapuro n'utundi azitwaza. Uzamubwira ngo Yesu agira tolerance, yaje ameze nk'intama, umunsi w'imperuka azaca urubanza atitaye ku isura n'uburanga, azotora ikaramu acishe mu murongo atitaye ngo ukomoka mu banyanaka. Cyo gituma abafana b'abagorora bose bari hano kuko ari umugororo urimo, abo ngabo bari mu kibina cyabo taho bari ko bashya, tibarurira igiti na bugingo n'ubu. Cyo gituma maranira icubahiro kirahanga. Dufane ngo niho Paulo araza ngo dukora izakwira ngo ubuntu bw'Imana busage. Niki cyabaye iyo umuntu atarurira igitagira ingingimira nyinshi, agira ibyubahiro bimwe aza reserva n'ibindi azashaka wenyine ku giti ciwe. Twakire ngo amina. Waneso sifiwa. Cyangwa nkundira haleluya.
ubuto yakira gusa umuntu yari maso jewe biza bimfasha aba ariko yumva kandi umuntu wese arakonjura kiwe habe nubwo ufuka amatwi urakumva biza bisaba kwimena inda uwahuye na Yesu azayimena inda mureke mabwira makuru y'umusamariyakazi nihuta nje kugana ku musozo umusamariyakazi yagiye saa sita numvise ejo bundi umuntu asobanura neza inabi abasamariya birambabaza zavuga ngo abateologe ngo nango n'abafarisayo ajaye abasamariya kunena kwabona n'abayuda ntabwo byari bivuye ku ntambara kaziraza ba mayimayi natwe intambara z'abasamariya aho bari baravuye ari igice kimwe cy'abanyesirayeli cyari cyarasigaye cyagiye bagenda iminyago bamare bashakana n'abanyamahanga babyara abo bita abasamariya ninkabari abo ku nkombo bavanze abashi n'abanyarwanda n'abandi mateka rero uko bwa Bibiliya umva abanyesirayeli bakundaga bashongonoye batagira akamekerane batagira indi nenge n'amarasabira avanze noneho ntibizera abasamariya bakabagira mw'ingingimira ntibari bararwana musoma Bibiliya mushake n'ubushakashatsi ntibari bararwanye bari bafite ico banene nakubera kuko abasamariya bari imvange z'abayuda n'abandi n'andi mahanga havamwo abasamariya baragenda batura aho ngaho iwawe Samariya bari batuye Yesu ahagere saa sita ahura na wa mugore nimwumve ikintu cari gikomeye kigoye uyu mugore kubera umutekano mukeya yarasanganwe kuva kera nta muntu yari yemeye kubasha kuganira nawe ikiganiro kingana n'ico baganiriye na Yesu ariko Yesu agira rukuruzi yikubitanye nawe iminota 5 bamaze kuvuga uko uteye kose kibisaba huduma ndende bisaba kwimena inda wenyine bitagusabye kugufata ukugugakana ahore na wa musamariyakazi yamamubwira ngo nzarira inyota iranyishe we Samariya mukubita amaso ngo abona n'umuyuda piri hari umuntu uzobona ukajaga nko gukeka tsera kuno muntu n'uwo mubasha cyangwa arahanda komoka ukabona aravanze Yesu yaragira amaraso akeye asa na bene wabo pi kigeze akekeranye amurebe biramutungura ati gitangaza kirabaye aho ushingiye kuki mbuheza amazi dushingiye kuki mwebwe ninda n'indesho wotinyuka kubasha kunyaka amazi twe tuzatumera nk'ababembe imbere yanyu umuntu azadushikaho wese wanyu agakunguta amaboko baradutinya ntibaza batwegera Yesu mwumva igitangaza amubwiye amakuru aramubwira ngo mpa ku mazi yo kunywa naje unsaba yani mfite nyaguheze y'ubugingo utazongera kugira inyota kandi ukundi wa musamariya yamakubita nkuko nguko tutadutekereza mwuka w'Imana azavuga tukaje gutekerereza mu kiwacu muhira takumwuka aravuga ngo uje gutekerereza umuntu mu kinyamubiri niko yarameze yamavuga ngo saye mazi aho kubwira amakuru yahanga ashobora kuba uri umushitsi uri umuyuda ariko ushobora kuba uri umushitsi iri riba twarifukuriwe na sogokuruza Yakobo tawuzuriza amaboko masa wento ufite cyo kuvomesha none amazi urashikira gute Yesu ti wamisinze kabisa cyo navuze amazi mfite nayo ubugingo saye ngayo kwareka no guteka no kunywa aya aramubwira atari ko sindaganira nawe ibintu byinshi genda uzanira umugabo umva Yesu koza sesera nimwumve mwabantu muko abantu bokora indaraza ejo mu gitondo abantu bozana amazimwe yuko njewe nihanye kuri runaka na runaka ariko wahuye na Yesu akurira igiti bagahura saa sita z'amanywa ku mugaragaro azavuga atitaye kuri ya environment ababivuga birabareba iwa bashikira ico ashaka wa musamariya aramubwira ngo nta mugabo Yesu aramubwira ati bivuze ukuri cyakoze wamusize muhira n'uwa gatandatu n'abandi batanu bose nta wawe urimo numwe nimundeke ndirimbe
nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya isanzwe uwahuye nawe ahinduka musha ahandi mwari muzi arahindutse ubundi musha nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha ahandi mwari muzi arahindutse ubundi musha. Amen. Wamugora avuga ngo kandi ndatoye sinza ahantu nguye mu gahisho yamavuga ngo ibingibi numvise no bicecekana byombera ikibazo ngo yamayirukanka umudugudu wose arababwira ati yeme ni muze mwumva amakuru y'umuntu duhuye nawe hariya mwumva amakuru y'uriya muntu ubutumwa bwiza burumvikana i Samariya mu banyamahanga bari banendwaga ja gusoza aka kanto twasomye mu gitabo cya Mariko karatangaje timwumvise ko abo bantu bari bafite imbogamizi nyinshi ariko uzikuja kubwira abantu ngo nahuye n'umuntu arambwira ngo mfite abagabo 5 n'uwa gatandatu mfite se uwanje ariko muze muje kuganiriza Yesu ku ruhande ukamubwira nk'ukuzi cyangwa uzumubwira nkaho hari icyo uri kuhisha ariko dufite ingorane yeme cukeza cikinyereka neza ko tutahuye na Yesu abantu baracagangara ku byaha n'ibyamenyekane bakabishakira rezo ariko iki kintu nzangitinya yeme umuntu icyaha cyamenyekanye ukagishakira ingingo kugira ngo kigorore kikigaragare nkaho wagikoze ari icyaha sinkiririma mwikorare kubera kuko bamvuze gutya bankoze iki ngiki singikora no murimo kubera iyi mpamvu niyi ngiyi kandi gitangaza tuwekera aho ngaho akabigira utora inzira ukagenda neza ukaja gushinga imanza ariyo sene turi mu kuzunguruka mu kuri no misozi nyinshi shewe kubera iyi mpamvu shewe izo nzitwazo mwaziretse mugashaka mu maso ha Yesu arahagije kugira ngo mubone ibindi byose bite hasi mubwire ko uri umunyantege nkeya mubwire ko uri umusambanyi mubwire ko uri umwibyi mubwire ko uzurenganya mubwire ko kugira ishari mubwire ko kubera abandi bagize ku bindi bintu umubwire utondagure byose birakenewe Yesu wamubonye ntaba yifuza baho kubwira ngo ihane kino kintu muri kinzitwazo dushake mu maso ha Yesu tureke kamere zatubase umushinya wa wundi urenze umurandura zose tuwureke ugende ubwire Yesu ngo Yesu ubwo mbonye mu maso hawe mbabarira kino kintu iyi kamere uyimaremo iyi ngiyi uyimare n'iyi ngiyi aba bantu bane twasomye mu gitabo cya Mariko ngo abantu bamenye kuko Yesu ari Kaperinaumu kuko uvuga ati noneho yaraye na mu ngona aba bantu baje inama ati tujane umuntu wacu urwaye tuje gushaka ko twabona ko Yesu yamukubita amaboko akaba nk'umukiza kuko azakiza abandi baraza ngo bashike basanga abantu buzuye mu nzu baro bahagarara no hanze tibabwirana ati biranze ubwo tutamubonye tutabonye ko tumushikirane dutahe imwar rwitwazo uzugenda ubwira Imana ngo Mana nkuraho urwitwazo kandi bimwe byamaze ibyishimo mu bantu pepe abantu bagaturana muhana baza barebana yingo zamukuraho inzitwazo Yesu muzi cyamuzanye misiyo yamuzanye no kugira ngo numubona mu maso ubanze ureke wewe ndeke mukire wa wundi wiriye mu bagorora muriki banze musibe habe Kristo muri jewe mugani wa Pawulo abagabo baravuga ati sasa mubarusigaye n'umwe gusa turishakira inzira tutitaye kuri evenema zindi zibaho baje inama ngo burira hejuru y'inzu kino kintu kiza kintera ubwoba muzikurirana umurwayi urenze ku nzu ariko sinzi uko muzamukoreye imibare ngo mwumve ukuri kwijana
umuntu ukeneye mu maso ha Yesu ntagira impamvu nimwe mu buzima yotuma atamubona mu maso ntibibaho. Ijya mpamvu izi gutera turahura nawe, yaba ntoya yaba nini, naje gusezerana ngo turahura na Yesu. Bamvuze bakoze kino kintu, jewe bakoze kino kintu umukunguko, jewe umuntu akoze kano kantu sana manumva nakatitse. Inzu yari yuzuye no hanze, baravuga ati solution imwe tidusubira n'uwo twazanye mupaka mugezeho, fate riske ibindi bisigaye nuko uburira hejuru barasambura inzu ngo bamabariranya harya Yesu ahagaze, bama bamanura mu ngobyi n'imbere yiwe baricecekera. Abantu igitangaza cyabaye, Yesu ngo arebe kwizera kwabo kwatumye basimba bari hanze, basimba bari mu nzu, kwizera kurababwira ngo burire hejuru y'inzu basambura inzu itari yabo. Uko si ukwizera ukubitana igitoko. Si ukwizera wowe, ni ukwizera kuza kukubwira ngo banza ureke ubwenge uri iki ica bugufi. Uko bamwe turacasengana hano kubera kuko tutaragira hano haremereye. Ikizakwereka neza kuko umuntu yatangiye kugagara azahengama bitewe n'umurimbo w'icarico, akaruha kazagenda nk'utwaye imodoka kubera kuko urugo kubera kumenyera, ukazubona amaboko karajana kari kuri vola. Yewe gabanya uje gusana Yesu. Yesu yarababwira ngo abantu bari bagize ingingi imbere yababwira ngo ngiye kwigendera, asigaye musigare neza ngiye kwa data. Ngo bamatangira gukora akanama bene akakabwihishwa, bakicara bakabazanya ngo se muri twebwe ninde muri kumubona mu mavuta yo kuzayobora. Ko murangiza mwabagabo mwe, ese muzamubona hano muri Methodiste uko nguko runaka agiye n'indi vita amavuta mwe uwo mubiki. Yesu abakorera ico bita ngo nugusiba abantu mu ntekerezo, acisha ushenga aratsirima, arababwira ngo mbabwire ibintu ni bibiri. Icyambere ushaka kuba mukuru muri bene se nace bugufi abo umugaragu w'abandi. Ntekereza ngo none bamwe barataje yenda kwa nko muri kinyejana baba barazinze bikapokera bakagenda turi umugabo azavuga ibiri contrainte by'abandi. Harizo turi mu gupfa hano muri no mihana ngo se none ngo nyanaka ukorewe revera washu ikanisa ukanda ari washu umuryango ngo se muzamubona ngo se ninde wo musubirira. Ayiwe we bazu umugaragu w'abandi ureke kuba revera. Utunama kuducagagure ngo kimuri uburyo muzosigarira umurimo w'Imana. Ariko mana we zalari tarisifa edan sanisa elerjevedization mutko batangira utunama kuducagagure weme ngo duhure ku munako ngo turebe kano ka yememe duhure mu mugi turebe uko ngo tubiyaranje utwo muri mwe Yesu sicaza rero banzu umugaragu w'abantu cabugufi tunamenye n'ibiko bihano mwitorero cabugufi. Cabugufi emera kuba umugaragu w'abandi. Turatunama Imana izidusenya kandi gitangaza igitume zidusenya iziturekeraho tukaguma tukabaho. Ariko mwebwe yarabashizeho umutuku nka kujya kwinzu zishaka gusenyuka igacishaho kavuga ngo abagorora hariya bari mu gukora utunama kugira ngo turebe ko dusporte umugorora wabo, igacisha mu murongo sigara mukagatiye mukajana babana bipfu batubwiye mukana kuma kubashejetana. Yesu arababwira ngo manze muce bugufi. Umuntu yemera kuba umugaragu w'abandi apana amafaranga n'ibindi ngo turebe ngo nyine muri komite ngo azogera runaka ngo n'ahantu wa finance ngo runaka suza ngo hagarara muri shocuwo
akabina kiwanyu kwa Yesu izo ngizo ntibihaba. Yesu azarangiza igisika ciwe gikomeye hano yari umuntu uca bugufa akamenya kuko Imana ari yiganjije. Utazujana urugeye umutima wicara uciye bugufi, uzuhindukira mu gitondo akabwira Imana ngo ndumunyantege nkeya, aho noba nacumuye Imana mfasha shoboza mfasha guca bugufi. Cyo gituma ubwami bw'Imana ngo benshi buzabatangaza, ngo barya bavuga ngo mwami mwami. Muzamubwira ngo bavuga ngo mwami mwami nabaye nabazagira ngo kugwanisha ku murimo w'Imana ni ugushaka kurobekamwo utuntu twiwacu. Iyo turobetsemwo ivy'Imana ntibigira utubarabara, izamiyoborera umuyoboro ikuzimu. Ushaka gucira Imana inzira, Imana tuyocirwa inzira kubera kuko mwahuye mu tunama hano hanze. Ubu nama n'ubwiki abantu bari mu gukora inzira umugenda mu mihanda ye. Yesu arababwira ngo ushaka neza neza kumenya ko nteye n'uwo uzosiga ku ntebe n'uwaciye bugufa akaba umugaragu w'abandi. Tukura imbogamizi zotuma tutabona Yesu mu maso. Uyu mwaka ube muzima, ube mushasha kuri twebwe. Ukura imbogamizi zotuma duterana mu bamama, ukura imbogamizi zotuma mu ikanisa udaterana, ukura imbogamizi zotuma utabona Yesu mu maso. Uzikureho mwurire ibiti mwemere. Abantu bace bugufi bavuga ibyaha byabo. Apana ngo uzubwira Imana uyibwira ngo ariko hari umuntu ejo bundi watanze ubuhamya turi muri Maranatha ngo wumvise umuntu asenga ngo aramutangaza, ngo aramubwira ngo abwira Imana ngo Mana ngo urabizi ko ndi umunyantege nkeya. Hari undi mugabo twigeze kujana mu kiraro, simuvuga mu izina kubera kuko ndi kuri kamera, aje gusenga abwira Imana ngo Mana ngo burakeye ntawe ndatangira kuvugisha, ngo abe nawe twararanye ku musego ngo ntawe ndavugisha, ngo ariko wigisha amatwi yanje kumva neza, ngo ugorora ururimi rwanje ngo ruvuga ibigutunganiye, ngo nirirwe munka, ngo nirirwe nganira n'inyoni, ngo n'umuyaga, ngo numva ubwiza bwawe umanuke. Iryo jambo rya Mariza ndakubita mutima ngo pa. Usenga mu gitondo ukabwira Imana ngo wumve neza, mu gitondo tuhamagaza inama bene zingizi zidafitiwe 12. Ubwira Imana ngo mpeza amatwi yo kumva neza, umuntu yavuga ukabitaraduza uko bitari. Abantu binjiye amasomo yo kora analyse apfuye. Ngo kuriya mukire yagize kuri ngo means akamubwira ngo egale mwe. Urebe bikureba. Ica urebe mu maso ya Yesu Kristo, uce bugufushake mu maso y'Imana. Sojaye babwira rino jambo. Cyagukuye mu rugo apana kuzana ku ikanisa, cyagukuye mu buzima burya bwakera ururimo, kwarukuriba amaso ha Yesu. Nimba arico ubu gufite bukubera impamvu, ubwinshi bw'abantu bukubera impamvu, icubahiro ntikubera impamvu, ubutunzi ntibukubera impamvu, aho wakoreye amafuti ntiyakubera impamvu. Imbere yawe hari umuti, hari igiti cyo kurira kugira ngo ubone Yesu. Ni Mwuka Wera w'Imana urira. Yesu ntagushaho yabe nubwo yunamye arakubona, habe nubwo ariko atambuka ntawe umubwiye amakuru yawe arakubona. Kandi cyiza no kumenyekana imbere ya Yesu kuruta ko abantu bubasha kumenya uriwe n'ibyo bakuvugaho. Yesu birahagije kugira ngo akumenye, namara kukumenya azataha iwawe atitaye ku banyakarama batabyumva n'abasinzira n'abagorora n'abasita, atitaye kuri abo ngabo azataha iwawe. Imbogamizi dufite gusa nimwe nuko dushaka kugira ngo twebwe imbogamizi nyinshi dufite zibicubahiro, zibukire, zibindi n'ibindi tuzatwitwaza. Nitubireke dushake mu maso ha Yesu, Yesu azadukoresha ubutwari zakubikomeye. Urashaka kubona mu maso ha Yesu, iyambure izotuma utamubona. Ca bugufi muri wowe, ca bugufi. Ariko nta kintu cyari giteye ubwoba. Sozereza kuri Dawidi namukunda, umwana ku gisezerano ryatashe
yarabisinye aracegura umwitero urahura gwa hasi. Uriya mugore baramubwira atari ko n'inkuru n'uwumva, ariko nawe umwami utwaye abandi kurabisine kugeza igihe umwitero ugwa hasi, baramubwira ngo kindabisinira Imana yakuye so ku ngoma ikahanshira. Cyeme mwabantu nimukure utwo tubari imbere, mone mu maso ha Yesu azabaha umugisha kandi azabambika imbaraga. Jambo ry'Imana rituganze. Amen.